Mohi moifo o tlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re di thakgoleka o lekola tse itlhomeng pele. Mr. Sesotho was not a man that ever sought the limelight. It is painful to know. Moetapele wa IFP Velinkosini Hlabisa o re ho hlokahala ha setho sa mokga parlamenteng Ditaba Petros Sesotho ke tahlehelo e kgolo. Re di thakgola ka ditaba tse monate tse reng Tete Dijana o hapile lebelo la Comrades kajeno e leng tlholo ya hae ya boraro ka dihora tse 5 metsotso e 25 le metsotswana e 28. Lebelo lena le ne le tloha Pietermaritzburg ho leba Durban. Ho sa le jwalo baahi ba Mahikeng ha bo Tete hammoho le ba leloko ba re ba thabetse tlholo ya hae. Moqolotsi wa rona wa ditaba Tebogo Phakedi o buisane le bona. Re tla go wena jana mo legaeng la ga Tete Dijana mo Signal Hill morago ga gore re mmone a fenya jalo mo tabogo wa Comrades Marathon. Re batla go utlwa fela mo balelapa le baagisane ke bua jalo le Thabiso Dijana e leng rangwane wa ga Tete. Re tlhalosetse fela go le ikutlwa jang morago ga gore Tete a fenya mo tabogo. Re motlotlo thata re kgansa ka ene jaaka ba latedi ba gagwe le lolapa la gagwe re tumetse mo go maswe. Seo se bontsha gore thata jang re lebeletse gore ga a fenya mongwageng yo o fetileng. Se bontsha gore ke motho o maikaelelo tota motho o sa digweng mowa ke sepe ke se gatlamela masisi le ruri. Ke a leboga tla ke utlwa fela baagisane gone ba ikutlwa jang ka ga gore Tete o kgonne go fena. Marona Tete ke sekai se se tshelang mo nakong e re tshelang mo gone mo tshikeng bogolosegolo mo thakeng e tshesanyane e gore go tswa ko lelapeng la mokhukhu o sena batsadi o tswa mo molelwane mo Signal le mo go nang dithole seo ga se tshwana gore se swetse ka isago kana bokamoso jwa gago o se ka itebella ko tlase re letse go modimo a re tsego haditse ka motho wa go tshwana le Tete ya gore enne e tle nne sekai ke a solela gore bongwana ke batla itsela go le gontsi batle mo go Tete ba botse gore malome Tete o dirile jang gore o tle o kgone go nna fa ka ra go bona re itse go tswang teng re itse batsadi re itse le go tswang teng ma ke a leboga. Ke a leboga le baagisane ba tlhalosa jalo gore ba solofela fa Tete Dijana a tla rotloetsa bašwa go ba bontsha le gore go tswang teng ga gore sepe mme o ka fenya wa tswelela mo botshelong. Ha re hatela pele moetapele wa IFP Velinkosini Hlabisa o re lefu la moetapele wa mokga ona ebile le setho sa parlamente Ditaba Petros Sesotho ke tahlehelo e kgolo ho mokga. Sesotho o bolokilwe ka jeno Nkandla KwaZulu Natal. Sesotho o bolailwe ka ho thungwa a le hostele ya Buya futhi ka tlehongwa Gauteng beke e fitilenga ba belaelwa ba babedi ba tshwerwe mabapi le lefu la hae mme ba hlahelletse le khotleng la dinyewe la Palm Ridge ka labone. Hlabisa o re Sesotho e ne e le motshepehi ebile a sebetsa ka thata a phaella ka hore Sesotho ha ka a batla ho hlahella ka sehlohonga empa o ne a itelletse mosebetsi wa hae. As a member of parliament, he was reliable and hardworking, leading to his appointment as Deputy Chief Whip in the 7th administration. He fulfilled this role honorably, supporting his colleagues and providing the kind of leadership we all hope to have on our side. Mr. Sesotho was not a man that ever sought the limelight, nor did he seek accolades for his work and achievement to be recognized and rewarded. SABC e tlalehile hore lepolesa la dilemo tse 42 le tshwerwe maobane mabapi le ho kutelwa ha motjha ya dilemo tse 19 ka mogelo baukudi. Our team, as we said earlier, that they will not only focus externally but also internally. And yesterday in the afternoon they managed to pick up this 42-year-old individual who is a surgeon in the South African Police Service.
And we can confirm that through the process of interrogating and questioning him and also following some leads, they took a decision that they were going to keep him in custody, and he will be formally charged on a charge of kidnapping, which, if things goes well, he can appear in court tomorrow on the same charge of kidnapping, and there might be additional charges which will be added based on the progress or any other developments in this matter. Diphuputso tse entsweng ke University ya Wits di bontsha mefuta e mmedi e metjha ya mofetshe wa letswele ho basadi ba batho ba batsho e leng katleho e kgolo ya ho utlwisisa hore bohloko bona bonama jwang setjhabeng sa Maafrika. Ho ata ha bohloko ba mofetshe bathong ba batsho naheng ena ke taba e mahlonoko ho tloha molomong wa popelo ho leba matsweleng Minki Maine ya dilemo tse 33 ho tswa motsaneng wa Lebotlwane North West ke e mong wa batho ba pholohileng bohlokong bona. I went to a government hospital whereby they were able to help me to remove the breast lump that I had. Department of Health, they bring all their materials, health professionals or practitioners, and then we work together with them. People are now starting to test, and then after the test, everyone will get the immediate result. Lao le jwalo ditsebi University ya Wits di ka fana ka tshepo e itseng bakeng sa pheko ya kapele. With using genetic data to be able to predict whether someone would be at higher risk of developing breast cancer would be very, very helpful. So we do this, so by doing a genome-wide association study, you identify a number of genetic mutations that could be linked to high risk of developing breast cancer. And by identifying these high-risk mutations, you'll be able to tell someone, okay, you're at a higher risk of developing breast cancer. You need to be doing screenings a lot more often and going for mammograms a lot more often than the average person. Ditsebi tsa science Wits di re diphuputso tsa tsona di tla thusa ho fumana bohloko bona ka pele bo so kene ho ditho tse ding tsa mmele. Mabotle ya dilemo tse 21 wa Northern Cape, Jadine Bridges ya sa tswang ka karolo tlhodisanong ya Miss Petite International Beauty Pageant e neng e tshwaretswe El Salvador o re diphephetso tseo motho o tobanang le tsona ha di a lokela ho ntsha motjheng wa ho latela ditoro tsa hao. Bridges eo e leng thatohatsi motsaneng wa habo o tswile boemong ba boraro ho hlaloswa ha baahi ba Bartley West ba ile ba ntsha ditjhelete tsa diphallelo hore a palame sefofane ho ya emela Afrika Borwa naheng ya Amerika. Harekena dipapading Namibia le Malawi dipapetse ka ho lekana ka noto sehlopha ka seng papading ya Group B ya dipapading tsa Khosafa Bloemfontein. Namibia e ntse e dutse boemong ba boraro ka dintlha tse pedi ka mora ho bapala ka ho lekana dipapading tse pedi ka ho le leng Malawi e mohatleng a Group B ya ka ntlha e le nngwe fela mme ho bonahala e se monyetleng wa ho fetela ho dipapading tsa makgaolakgang kapa seka makgaolakgang. Namibia yona ile ya hlola Angola ka ntlha ho noto papading ya Pula Madiboho ha Lesotho le ile la hlola Malawi. Muhi ho ka ikopanya le rona ho social media re a fumaneha ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ X ke @Ditaba_Dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka khatiso ya video ho WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba_Dikgang. Weso ho rwalla ha se qeta muru ha di rengwe hape ho sasa ke moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya bosupa hona mona ho SABC 2 le SABC le hae ho latela bolipi khotso.